Kapitang Inteng! Lumabasak pa'y dito'y balayaw, marituyang. Si Kamot Gaya, Marimilyang. Ala, lumabas ka laeng. Nay, apay akaslawan gaganay gayam. Ada ka di parikot mo. Ay, nagrigat nga rod ti agmay maisa. Maikawa ak nga adda iti adayon ni Badong. Kaano aya nga agawid? Ita ko mga road, maray. Ngam imawag mo't ano next week kano. Ta saan da pa'y anak kaswildo. Apay nga min aya, nga iti adayo ti mapan na pagtrabahuan. Ijay nga road ti adda trabaho. Awan mo't mabalin at trabahon na dito'y ayan tayo. Kasta ka day. Ay katagan anos ka amare. San abalay ta trabaho mo't ti rason nga imadayo ni pari Badong. Wan nga road. Ay nagrigat tumo nga min ti biyag ti mamirmiraot. Agbisin ka no saan ka nga agkunay. Agpayso day ta anak ko na maray. Kas kanya kita. Inayaban nak mo ti anak ko. Tamapan ko bantayan dagiti apo. Tawan agaw awer kadakwada. Mapan agtrabaho ti anak ko kan ti asawa na. Imbag adda mo nga tatangdan mo ang agaw awer. Di kanda kami mo't atit sidaan bikan nila ka ikaw. Tulong kun kadakwada ti panagawir ko. Tanarigat no mangala da iti paraaw-awir da. Dakdakkel ti magastos da. Imbag kapay maray taadda anak mo. Kun addan apukaw. Saan ka amaburing akas kanyak. Addamot ko maapok nga awir. Anyakat nga min at inararamid yung kani pari Badong iti mano atawan a panagdinayaw. Tapay ay di kay man na nakaaramid mo't oray maysa. Ay, oray nga rod kayat may noawan mo. Anyangay nga raw. Sa bagay mo't kit di Ay, sige nga raw. Inistoryaan ka mo't tan. Mapana ko. Kasigurado nga urayan na ko ti anak ko. Marikwanang! Ada ka mo langan, marituyang. Inururay ko ti umay mo. Agbayad ka mo siguron iti utang mo. Ay, ikaw nga min, maray. Saan natuloy ang nagawid ni Badong ko? Ta saan ka no pa nakaswildaw? Into next week ka no nga agawid. Isuan na yun ako kumapay at utang ka. Ay, nagpuskol mo tantarupa, maray. Nagkari ka nga ita ka nga agbayad. Iso a pinautangan ka. Ita, saan ka lang aro din na makabayad? Umutang ka manay. Nagalas mo't hindi pa nagsasaong kwanang. Kaslawan mo't kasapula mo iti pada mataaw. Apay, saan ka makauawat? Imbagkan ka tamay mayat basi ti estado ti panagbiag mo. Tanda ka nga ro business mo. Ngam di ka mo makauawat kada kami nga awanan. Kwanang baa! Oy, saan kon aparikot? No awanan ka, marituyang. No anya tiing karem, tung palam. Salawasaw ka. Sapay lakuma, tasaan muntumit ang mapadasan ti agregat. Kwanang baa! Saan ka madanagan? Tai karigatak tagsapul iti kwarta. Tai tamad lang aldaw, bayadan ka! Ay, rumbang laang atong palam tiing karem. Sikapay ti adaganas na sumong basungbat. Ha? Emout ka ng bak! Narito yan, papanam. Agsangsangit kan samot amagmag na. Ay, nagsakit ti pa nagsasaw ni Mare ko ng maray. Nuapay mga min anayanak da tao amaregregat. Apay aya, Mare. Anya tinapasamak. Imuta nga, nagkariak kabayada kita. Tako na ni Badong nga itati sang puna. Ngam sana natuloy, ta saan na nakaswildaw. So asaan ka nakabayad? Wan maray, katkas taunay nga unget ni Marikwanang. Ay, papanamngay nga rod. Mapanak ang sapul iti kumpurmi di tangad day patrabaho na. Tabayadak ni Marikwanang. Ay, nagsakit pa nagsasauna. Ay, unay matan ni Marikwanang. Apay, saan ang makaawat aya? Saan mo mat nga itarayan jay utang mo?
Customer na ka man. Ta isumat ti paggatgatangam no ada kwartam. Day tangaraw ti pagsaksakitan tinagam ko maray. Uray ko no sa anak mo ta pagsasawan. Inton makabayad ha. Sa anak to nang gumatgatang iti store na. Iten taon sa bali nga store ti paggatanga. Bay maray. Tamapan ko man kasao ni Marikwanang. Ay, maday, tikas ta nga inaramid na. Barang no denggan na ka, maray. Maribanang, anya tigatangam. Ay, sa anak nga umay gumatang, maray. Kaya't kalaang akasao. Gaputa na sabat ko ni Marito yang agsangsangit. Agin sa sangit lang, day dya sa lawasaw. Apay matan, akas tati pa nagsasaom iti kumarita. Kasanaw, nagkaringag bayad ita. Ngam imbis nga agbayad, umay manin umutang. Nagpuskol, tiro pa na. Ay, una yan, Mare. Ay, saan ka nung nga rudan natuloy ang nagawid ni Badong? Ay, maawatam kumamot Sana balay, tagbayad mo't no agawid ni Badong. Ay, saan kun aparikot day ta, Maray? Tilaan kanyak, no anya ting karina pa nagbayad na, ay nasken ang agbayad. Wen, Marikwanang, maawatan ka dita. Ang acceptable mo't ti rason ni Marituyan. Iso ang maawatam kumamot Na, aguray ka man, Maray. Ni Marituyang ka ditikan kanunungam. Saan mo't akasta, Maray? Ang lawlawagak laeng ti panunot mo. Apay, nasip nga ti panunot ka. Kasla ngamin nakulaapan ti panunot mo, Mare. Kasla saan tayong aggagayam iti kasta nga aramidam. Ipadla mo launay akanunungam ni Marituyang. Pumanaw kan dito, no umay naklaang babalawon. Uray saan kan nga agpakpakita kanya. Tani Marituyang gayam ti kanunungam. Ay, talaga anak ko pananta panunot mo, Marikwanang. Alan amian, amok nga day abroad ti asawam. Iso akabailam ti manangdan iti aglaba. Naglabaak mat idi na minsan ngal daw nana. Awan pa'y lalabaak. Alan maasi ka kanyak mian. Uray dagitay kurtina ti ipalabam. Ulos wenno bedsheet dita. Apay akaslag kasapulan ka una iti kwarta nana. At dangarod utang ko kin ni Marikwanang anas ken abayadak ita. Pinagsasawan nakpay kit din. San pa'y nga minasimangput ni tatam abadaong. Apay, kasapulan unay ni Nana Kwanang ti kwarta? Jak amuman iti daydi ako mare. Pulos adi na denggan ti palawag kaw. Basta agbayad ak kanu itaan. Mano ti utang yu ken Kwana aya? 300. Panayunak pa'y kumati utang kaw. Uray dilata laeng. Ngam pinagsasawan nakmuteng. Ala, pautangan kayo laangan iti 500. Bayadan yun to, inton sumangput ni Tata Badong. Awan nga min ipalabak kada kayo, Nana. Ay na, imbag ka pa'y mian, tamaasi ka kanya. Ay, wala Nana, dapay mat may pautang ko. Maditi agim imot. Uray kat bayadan yun mat, saan yun mat adawatan? Agyaman naklaunay mian. Ni Apo Diyos latan timang subad iti kinasingput mau. Bayad akong ti 300 nga utang ka. Adda mo ilagay ang pagbayad mo. Urayang pailaan nga pagsasawan ka sa kagbayad. Inutang ko day takin ni Mian. Imbag pa'y ni Mian tadaasin na. Ngam si ka pulos nga awan asaym. Uray anya pa'y ti ibagbagam dita. Nuutang mo, bayadam. Si ka pa'y latyan daganas na nga gungaw. Ala, itad mo tay barya. Tadita akbangir nga istora gumatang iti sardinas. Manipod ita. Saan akong agumatang dito istormaw baka. Total, nagalas mo laang ti ugalay kuha ng baka emote. No saan, di saan laang. Mabit lang, at iti Mariam, daytan.
Ay, anda ka mo dito istor nitong maribanang. Dituyak ngay may gimatang iti asukar. Tanasa irakmet iti panagsasao ni Marikwanang. Kaapay maray. Kan kanunungan ka kano. Isu nga uray sa anak kano nga agpakpakita kun kuana. Nukasta, inraman na ka? Wen mare. Talaga anak kulaapan ti panunot jay kumarita. Ala, bareng makapagpanunot to no saan tan amapan gumatang ija istor na. Ay, talaga sa anak kun amapan gumatang ija istor na. Aging ga saan nga agkid daw iti pamakawan. Uray siyak mo't amaray, sa anak mo't tin amapan gumatang ija istor na. Gunggunana numaawanan iti customer. Nagpaidam tumo, kaslawan kasapulan na iti pada na tao. Mangrike pakamasapa ita. Madmadimot tan dirik nak. Ay, madlaw ko anabara ti bagay. Maulaw akpay. Kan aglambinak. Agtumaraklatan iti agas. Bareng agimbaga kinton bigat. Ay, nagrigat lakit din ay ati agmay sang agbibiyag. Awan pa'y maibaon. Ay, so nga ano saklatan nga ibaon ti bagay. Nga oray made tirik na. Lumabasak manan, Marituyang. Nay, si kamagayam marimilyang. Mapan ka manan, di tabalay ti anak mo. Ay, mapanak manan agaw awer. Ala, lumabas kalatan. Kasla nalawag mo ti rupam ita. Saan akas idinaranaan ka idinaminsan? Imawag ngamin ni Badungkaw. Agawid ka nun inton maminsan abigat, tanakaswildudan. Ay, iso matlagayam, analawagan ti rupa. Ay, talaga atyak makabangon. Ay, nagsakitin ti ruabagik. Ang trangkaso akngatan. Ay, kasano ang makatumar iti agas ko, kadyak makabangonan. Ay, kapilitan nga awagak dagiti ko kumarek. Ay, awan mo't sa bali ang pagpatulungak. Adayo ti ayan dagiti kakaanakak. Masapol pa'y nga agpiyahid. Imbaglakid din ta indisok diti ulwanak to silpon ka idirabe ay. Awagak man ni Maribanag. Sino nga ta mato'y umawawag? Kita man. Ni Marikwanang. Ay, bayak di nga agriring ti silpon ko. Jak sungsung-batan. Tapno marik na anasakit. Tinakam ko kankwana. Ni Marikwanang ti umawawag. Nagpuskol mo't ti rupa ng nga umawag. Anya nga tatibagan ay. Ay sungpatak man lang ngayon. Hilaw! Marituyang, kasyanak man umay ka kuma dito'y balay, ta saan ka makabangon. Agtrang-trang ka kasuak, kasapulak ti agtumar iti agas, awan mo't mangyawat iti agas ko. Ita, adda mo lagayam ka sa pulam kanya. Pakawanin na kuman mare. Di na mo sungsung-batan ni Maribanang. Amok, anong sakit mo tinakam na kanyak. Tenram-raman mo. Amok, ang nagbidutak, mare. Naglablabusak. Iso ang pakawanin na kuman. Kat umay naktulungan. Pangaasim ko Ay, umaya nga rin di tabalay mo, takaasi ka mo. Sige, urayan na. Ay, agyaman
manak iti panangas asikasong kanyak. Aging gana imbaganak, marituyang. Itata na imbagan kan. Mapan ka iti ayan ni Maribanang. Tagkid daw kamot iti pamakawan tapno agin nayos kayo mo. Ay, uwan maray. Iso talaga ti planog. Amok nga may nanasakit tinakam na kanyak. Ita, amumaw, nakasapulan na kami mulaang. Awan ti agbyag nga agmay-may sa Marikwanang. Wan, ket pagyamanak, tanapakawan na, marituyang. Addan samot dakas nga angin, anang iturungkan ka dito'y balay, kuanang. Ay, si kamot, Maribanang. Talaga nga imayak dito'y balayaw. Takayat ka ti agkid daw, iti pamakawan kan ka. Anya, kayat mo asawan, naka-Ameris ka. Wan, Maray. Ay, imbag man. Hanggang kasano ang naka-Ameris ka? Basta na riing kalatan, kat amumon amaday, tinaramid mo? Saan, Maray? Nagsakitak. Saan ka makabangon? Inawagan ka, di nakmot sungsung-batan. Ay, pasensya kan ah. Ay, nasakit nga min tinakam ko kan ka. Kanjak mat amo nga agsakit ka. No in text mo siguro, kat nabasak, mabaling nga umay katulungan. Ni Marituyang tinangsungbat kanyak, idi imawagakken ko na. Iso nga in may naktilulungan. Ay, imbag ata sinungbatan na ka. Uray pinagsasawam gapo iti utang na. Ay, no saan nakasinungbatan ay naspakan, Maray. Ay, huwag nga rod, Maray. Sorry kat manipod ita. Agbalbaliw akon, Maray. Nasaya at mat, tanakapanunot kan, Marikwanang. Nasayang at mata nakapanunot ka na nakwanang. Agbalin anasingpet kadagiti kaaruba kan kagayam. Kaputa saan mo nga mo, no kaano akasapulam titulong da. Hala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Asino di magmag na abigbigan? Apay, di mo aya mabigbeg. Kat nun ni kumparim abadong. Nagsapa rumor iti balada. Sa di nagpapanandang ata? Ay, damagang pailaan. Ay, kat mapan ijebangkag na Biliba ka ni paribadaw. Grabe ti gagat na Buwin nga rod Inal daw amapan agbangkag jay kumpare. Iso akanayon ang nakaisom ni Marituyan. Ay katwen Saan akas kadagiti daddo maalalaki dito barangay tayo. Ajay laagin inom ti amuda nga aramido. Lumabasak pa dito yung tersina, Marikwana. Ay wan, kabadong. Na, nagsapa ka man na mapan ijibangkag mo. Why, tapno makamula ka na sapa. Sa bagay ba't di tanay, nagpudot ita ti panawan. Nay, abay, agdan samod nakaturog di taruar ti tersina, Maray. Ay, dagiti artek akabarangayan tayaw. Nagiinom da iti rabi di ti tersinak. Saan dan ang nakaw-away? Dito'y dan ang naturog. Ayun, ay boy dagita mamartakan, Maray. Ay, saan ang mabalin nga agtalin na udda dito'y? Ita, tamang lokata ko. Riingag, kat pagawidak idan. Rumbang lang nga, Maray. Tanay, inaramid dan sa abot na hotel na ito isang wanan ti tersinan. Oy, Kwarog, agreeing kayo. Kwarog!
Ay, riinga mo day takadwa man nakaturog ta agawid kayaw. Kunak no nakahawid kami di rabeng. Apay, di mo man lagi panabartek kayaw. Kung nakada kayo, saan kayo ang maturog dito isang Juan ng titersina? Aldaw kaya main. Sumising-ising pa yun ati inay. Ay, ringat pa ito'y katwak. Oy, kadringkan. Usay, aldawain. Hindi naman riringan, Chip, nay. Agawid ka ni di balayaw, tagawid akmat ka ni di balaykaw. Saan may balay ito'y? Tersina ni kagawad ko anang dito'y nagturugan ta. Ay, agawid kayo. Tanay, manglukata kon. Awan ti umay gumatang, no makita dagiti tattao nga da nakaturog ang nabartak dito. Kasano arumang ay ti panagbiag dagita at tricycle driver. Ket jay mo lagin inom iti arak ter aramidin da nga inaldaw. Ay na, saan mo latta ka din adinlawan ida, maray? Taimbag lang nga da gumatang iti lakok nga arak. Una, ngam saan damon ang makapagpasadan. Takita nakasango daman iti lamisaan ije paradaan da nga agiinaw. Ay, wunlat ta. Basta saan da nga agwala, kanagaapa. Apay, kunak man no bawal taglako iti arak dito'y barangay kayaw, maray. Bawal no rabi ay. Ngamnoal daw. Mabalin latta ti aglakaw. Kas ita, mapanak ko maijay ilay. Ngamjakon makapan, tawan mo ti mangitulod kanya. Puro damit amin na bartukan dagita tricycle driver. Agin inom ka di manan ni Kwarag. Anya ngay, kano iso ti mangidada ulo iti inaw. Basta umay da gumatang iti lakok awan problema. Basta saan dalang ayab-ayaban ni Badung ko kakaiso na nagbalbaliwag. Saan da nga ay ayaban, taamo damot ang nagbalbaliwon ni Badung Mau. Won maray, awanan ti sakit ti ulaw. Nagagat ni Badung ko itan. Kan awanan apulas bisyo na. Ay, adamo nakadanon kanyak reklamo kagawad. Ay, ti lamot reklamo daken ka, kapitan. Ay, iso nga ron akayat ko nga ibagakan ka. Ta amok di mo pa amo. Oh, Basta ado ti aggatang iti tersinak. Na- Awan amok a problema, kapitan. ay day takit nga ron tiyan ti problema. Uray ka nung amin rabi, kit agla ko kalata iti ara. Oh, Nagkunamat! Ay, patpatyan nyo dagita. kit no nakailanan iti ordinansa ti barangay tayo jay. Wen, kapitan. Amok dayta nga ordinansa, abawal ti aglako iti arak, iti rabi ay. Sursuro takmat kat dayta. Kit, adamo agreklamo. Apal dalaang mat Patsa kadagiti padak nga agis istor dagita, takayat dak apir dyan. Na. Kasta aya. Isuasan mo kumaapat patsan dagita reklamaw, kapitan. Amok dayta nga ordinansa ti barangay. Tasyak pa tinangilungalong iti dayta. Ay, una. Kaya nalangan mo't asikapay ti mangtog nga. Check! Ay, bus mo tantila ko nga arak. Sa di mo ay ang amin tinapan mo naggatangan. Kantina Adalakop nga arak. Nangag mo day. Ha? Sa baling tumat timapan mo paggatangan. Kuna damad tasan nga agla ko ni kagawad iti arak ta. Bawal ka no? Nagkunaabawan. Umay kayo lata gumatang dito. Nangag mau. Uray rabi kagawad. Uray rabi ay. Isekreto tayo laang. Saan nyo nga ibagbagay ti sa balay? Saan mo nga ibagbagay ti sa balay? Wen, saan ko nga ibaga, Chip? Ay ngam dito kayo to gumatang iti arak wan. Kompleto tilakaw. Amom taon ti paggatgatangam Wen, amok taon. Paray. Narabyan ka mo't anagga po iti bangkag, Mau. Wan pare, isa nabanduga. Namulak ba na, jibang kagkon pare. Ay na, imbag ka pa ita nagagat ka. Sikan sa matente kagagatan dito'y barangay tayo. Ay, iwan sa pare. Amin mo't alalaki ang makikita, kit puro da agiinom, nukas ta nga agawid Ay, iso da ita tidakil a problema, paray. Tidakis na, numabartag da, aga-apa da. Wan nga rod. Ay, unayit.
Sa bagay, damot kit din dagiti tanod ka nga ganawa. No adda aga apa? Ay, uray sa dino asulay. Makakita kalata ti agiinom dito'y barangay tayaw. Wen nga rag. Awanan ti amudang aramidon. Day talaging inuman. At dapay dagiti babae ang makikitak nga agiinom. Day tatisan mo tultuladay, tuyan. Nakita na ko na yan naginom. Isungarod ako na asaan mo atultuladay. Tawan tinasayat nga iday ti arak. Inteng, nadamag mo ka din. Tanya. Adda ka no nag-aapa di tamyanan iti kalman. Ah, Nagdidinanog da ka no dagiti mamartak. anya. Tidakas na. Awan man la ka no dagiti tanod anaganawa. Naa, kat no binagaak dagiti tanod nga ganawa da. Kuna dagiti tao nga awan tinakita da atanod ijay. Ha? Napanandaman? Ay kat damagam kadagiti tanod mo. Ay day tati kang runaan a reklamo dagiti bumarangay. Yay. Ti kaawan ti tanod no kasta nga adda agaapa. Ay, kagawad. Adda ka no nag-aapa idi na minsan nga aldaw di taamyanan. Awan, kapitan. Oho? Kuna dagada. Namo ko man na. Chismis lang, dayta. Sa pala kumata chismis ngagpaisoan na No ada-aga apa, di ba mo kumaadagos? Mumatyar aramidan no ada aga apa, sana ya? Amok kapitan. No ada-aga apa, awagak adagos dagiti tanod. Talaga? Syakit din di saan ama kamo, a number 1 kagawad, idi eleksyon. Isumati ko nakita. Oh, Natal na kan na urnos dito barangay tayo, kapitan. Isu nga awan ti rumba nga pagdanagam. kagawad. Amom no sa dino te ayan dagiti tanod tayaw. Diya makitkitan da kwaraw. Kano rin nabiida nga grunda. Ayunan niya. Nagagat ka na anos amin dagiti tanod tayo, kapitan. Eh? Nang runa ni Kwaraw. Kapay nagsubli ka. Di mo tibabawon ka mapan gumatang iti arak. Wain ta, kurang matigatang ko, Chep. Nagkunakan ka kurang. Ni kagawad ko nang. Katinutang mo kuman aja kurang na. Di na nga rin kaya. Kas ka na. Ay nag-iimot matanday ta kagawan. Naimot na talaga, Chep. Anya ti kayat mo nga ramidan ta. Kasi ka man. Nala. Ay bam dagiti daddo makakadwata nga agiinaw. Tamapan tayo man o buhuran ti Teresina na. Sinabi mo eh. Wine! Sakti makamo kada kayo! Ha? Badong! Agring ka! Badong! Kanya da jaya! Isungarot ariniin ka. Taitay pa'y amang mangag ko di agog-ubaw manipod di tarwar. Ay, inakman kita eh. Ay na, di mo iramraman day tabagin. Bay amlatan. Siripag lang kita tawa. Kakitaik na sino da kita. Kano apay ngagpukpukaw da. Ay sus marikwanan. Anya tinagbalbalinanan day titirsinam. Naabot-abutan matan. Ay, ado pa'y tinapirdi alako, maray. Isugayam di mang mangagmikin ni badong ko idirabi ang agpukpukaw. Inubur-ubur dagayam titirsinam. Jakon rim-rimwar idirabe ay tamabuto nga. No amukla ko man sino dagijay. Ay, di mo am-amaw maray. San ko ida nga am-amaw? Am-am mo ida ni badong ka. Am-am mo na ida. Wun, am-am muna. Damagam tao inton lumabas dito'y tersinam nga agap po yebangkan. Agner-nervyos ak, Chep. Ay, sos. Aw, apay ngagner-nervyos ka ha? Kasano no makadanon ka ni Kapitan J. Naramit tayo dirabe. Na sino ko mati mangidanaw? No ngay, adda nakakita ka da tayo. Awan! Oh. Danag mo na yan. Ay, sos, agkabakabak, Chep. Tap no may katday ta nervyos maw. Agiinom tayo kitday. Gumata nga pa kada ije tersina ni kagawad ko nang. Nagado di ta tersina paggatangam. Ha? Nalaklaka pa'y tilakod ang ara.
Una niya. Agawid kan sabitin pare. Una. Tanin, alpasan ti jutik dito yung barangay hall. Adda nga min kaya't kong istoryahan king kakay. Adya nga dito. Nadamag mo ka day. Nga inuburda. Ditersina ni kagawad ko nang idirabe. Aha. Chismis dito, no, agpaisaw. Agpaiso pare. Oh! Istoryahan kaya mo diti chismes. Naawa mo, nadamdamag ko. Siya ka mismo, tinakakita pare. Anya ka tinapasama. Mayat tituturugak iday. Riningnak ni tuyang kao. Okay. Nakita kabarbar sa akin da, titersina ni Mari Kuanang. Agure ka man. Diritsaan ti kaya ka. Asinaw dagiti nakita anang barsak. Oh. Amok no sino da. Asino nga raon? Ay talaga kaya't mo maamam mo na. Ay nauna yun, nagkulit. Iso nga ron nga ibagamaw tanay makaungot ako. Dagiti tanod mo pare. Ay, dagiti. Anya! Tanod ko? Iso may, dakwaraw. Takaraman pa'y gayam ni Kwarong. Why, isaw ti pan nakapresidente da. Yay! Ay, naglukon da dya tao. Kunak man doon na saya at aramidin ha. Puro mo't gayam kalukon. Inan-ano yung titirsi na ni kagawad ko anang, Sumumbot ka na. Apaya siya ngay. Sika mo tinangirugay. Sika tinangibagang aramidin tayo dahi jay. Sumungbat kayo. Binarsak mi di Teresina na. Apay abinarsak yaw. Di na kaya tagpautang kap. Simong bata kong chip. Uray, balo na tanak ni kapitan. Kunak nagrun-runda kayo itirabi. Kuha kapitan. Kuwarag. Sikat ti kayat ko asumungbat. Kunak mo siyak manan. Di ka sumana o usik. Kuwarag, agpudno ka. Dakas ti agululbad, nay. Agpudno akaon. Agininom kami kadagitipada katanab itirinabi Ay, naikatan kay sa amin at ano dahil. Ay, saan mo't Balo natin na kami langay. Saan na kami ngay katay? Huwag agpaiso, kapitan. Saan mi nga ulitin ng dayay? Pasensyakan, kapitan. Tasyak ti kang runaan ang mapabasol iti napasama. Tali nakwak latay da iti arak nga oray no iti rabi Nasayata na amiris mo dahi tabidot mao kagawan. Siyak ti akin ordinansa. Siyak mo't lang tinangtob ngar iti ordinansa. Abawal ti aglako iti arak. Nang runa no iti rabi Warningan ka Wan, kapitan. Aklo na kabidot ko. Pakawanendak ko ma. Saan mat ani pari badong tinakitak anasa palimabas dito balay inteng. Ni mat kwarog. Mapanagpasadan. Kaya't nakano ti makaornog ta kaya't nakano ti mga sawa. Ay kat mayat Nagkarimat nga sardeng nakano ti aginom iti arak. Tapno kaya't ang dagiti babalasan. Nasaya at no kasta. Kasta, tinasaya at abaro. Kwarog, agnakam ka, tasika ti Chief Tanod dita barangay yo. Ket sikamat na nakwanang, di mo salungasingan tinyulog mo nga ordinansa. Ala sigay! Diton, tinagibusan ti sabalipay at parang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdagan. Kita tuya. Saan matlatan nga agsuksukat ni Palinteng? Si kamag tilamad madlaw mo. Itpod no, mate. Hindi pa napalabas alawas ang nalabaga at t-shirt na. Awan asiguraw ti pagsukatan na. Kapitan na wag kayo di pagsukatan na. Di mo man dildilawon ni Kapitan. Tasi ka, sukat. Siya mga raw ti marigrigatan nga aglablaba.
Agsukatak tadugan ti pagsukatak. Puro barbaraw, dagiti badaw ko naman. Adda ibagakan ka, Maray. Ngam di mo ibagbagakin ni Maribanang Anya dayta, Maray. Di mo ibagbagakin ni Kapitan. Anya nga min dayta. Saan samot nga suksukat ni Kapitan? Kaumo nga may makabulan di bado na sana sukatan. Ay, anyamot ni Maribanang tadi na lang maigatangan ni Kapitan iti pagsukatan na. Jak amo, Maray. Tadyak mo't damdamagan dayta ka ni Maribanang. Ngam amo, Maray. Oray no saan nga agsuksukat ni Kapitan. Tanagagad ken na anos. Diyo aya makita dagiti nagado a proyekto na. Ayan na ngay dagiti proyekto na, Maray. Dayta ngay na ipatakder a waiting shed a paglinlinungan. Ay, dayta. Ken dayta kalsada pagpagnaam. Oray pa'y ado ti proyekto na. Saan mo nga agsuksukat? Awan lata. Sanak man lang abilib iti kasta a Kapitan. Asino ti mabalin na pagluganan nga agpailay? Ay, ni Chip Kwarog Naka-spooting ka, magtatabataw. Nay, apay itamlamad law. Inaldawang ma, naka-spooting Ay, unche. Kano inaldaw nakasapatos ni Tata Badong. Kasla mapanagaran. Magmantamom ko sa'y. Na, abak na tapay, Chip. Ni. Sige nga, Tata Badong. Naglugan kan. Tay tulod ka, di papanam. Mare, ninsamot pari badong dyan naglugan ijay tricycle ni Kwarog. Wan, Mare. Kano inal daw ama mapan ijay ile ni Kabadong. Anya nga iti araramidan na ijay. Day tati jak amaw. Kan amaw, Mare, naka-spooting nga amapan. Aya? Ha? Jak amo ano apay abaybay anmat ni Mari tuyag. Ay, amangan mo't numapan ngamin agtrabaho. Di ko namkit day. Apan agbirok iti chicks na Ay, sos. Kasanon numaamuan ni Mari tuyang dayta. Ay, di mo la ibagbagan Maray. Takapanunutak laang dayta. Ay, niinteng. Jak pagsuspitsaan nga agar-aramid iti kalukwan. Tadi mo agsuksukat. Ay, saan asyak tinangibaga iti dayta ni Mari tuyang. Ay, inuyaw naman niinteng. Damdamagan na nga rod kanyak, no apay ka no asaan nga agsuksok ni Kapitan. Ay, patigayam day dya abanag. Dinilaw na pay. Apay, awan ay pagsukatan na. Di mo ka di maigatangan ni Tibado na. Ay saan asyak dagdamdamag Maray, ni Marituyan. Indanon ko laang kan ka. Ay kita man. Uyawan kan pag-iistoryaan da kan dagiti kabaranggayan tayo. Taapay manan. Saan ka kanungamin nga agsuksukat? Anya, saan? Kano hindi na udi nagsukatak? Idin sa last month day dyan. Nagadumot ngamin tibadom. Ngam no apay adagiti nagdadaan abadbado ti kay kayat mo nga isusuot. Ibagam kandag iti manguyaw kanya nga uray sanak ngagsuksukat ta bagay ka. Di kan tupay ngamin makapagdigos mo. Nagdirdiram usak tupay. Ay, sakpay kit din ti bagaan dagiti tao. Ibagada, abaybayan kakano. Di mo latultuladan ni kumparim abadong. Inaldaw ang naka-sputeg. Apay kumatulad ket puro kalukwan dar aramiden na dadya tao ije ilay. Apay di mo abuday ta. Agudong kamay, Maribanan. Ay, uwin man, Mare. Awan mo't igam mo a basket. Sa anak amakichinda iti si daun may, Maray. Mapan ko la igatangan ni Badung ko iti baro abado na. Kasta? Agpagpagatang manungkag iti baro at t-shirt na. Ay, kat igatangam Una, Maray, tapno saan amay padakin ni Kapitan asaan ngagsuksok at? Ay, kat numapan ko mat igatangan ni Inteng iti baro abado na.
Ay, kastaya. Aday gatang mamaray. Adda, kat daytoy basket nga awit ko. Punwag kadagiti gatangak abado na. Na, naghadon ngay. Apay, kunam bugbugoong kas kadak kukod ti mapan ko gatangan. Bado ni Inteng, mare. Ay, ha? Nasaya at tapno adamot pagsukatan ni Kapitan. Na, Wow! Nagmayatag na ito'y ginatang mo abadok to yan. Pagbagay ko Impadas maun. Kasla nagbali na kabaraw, iti da ito'y ang ginatang mo t-shirt ka to yan. Isuot mo dayta, tapno saan da ka dilawon, dagiti tatao. Uy na, diyak kaya't ti maipada, hindi kumpare ngayon tayo, ngawi-uyawin da. Tamalaksid na saan nga agsuksukan. Saan pa gagdigdigas? Itaan ta, nupod-numot laang ngay gatangan ni Maribanang iti baro abado na. Batsyamay. Daya igatang da. Haguray mangkiday, tagsukatang man. Na, tapay nga sukat ka, sa dinaw ti papanam. Kahit inak mo't ipasikat na ito'y ginatang mo abaro at t-shirt ka. Apay, saan mo kaya't ipasikat ka? Ay, pasikatam ni Kapitan. Saan nasikat, kaya't ko mangitulod ka niya. Maditikas tango galing pa tabadong. Napili ka iti driver, pagpatulod na tricycle driver. Mapilit na kaya. No, diyan nga rin kaya't pagluganan dahil ta tricycle ba? Kawas-wasing ko pa'y. Ayan na ni Kuarab. Isaw, ti kaya't ko mangitulod ka niya. Kada nga rod aramidin na. Kung numalpas to na, diyan aramidin na. Isakduan na nga rod ni Apo Kapitan iti pagdigos na. Ay, way. Isumay, dahil nakaawit iti doa nagdadakilatin ba? Nasaya ba? Tapno agdigo sa inyangkal na. Inteng, anya pala ti aramidam dita. Inka agdigusan Kitab anak kakukutak. Una betul. Taapay ngamin nga agkukot ka, kat imal aldawan. Malaminak nga rod. Ay, una yan. Nakasakdo ako ni ti pagdigos mawang kang. Oh, nangag mo ni Kwarog. Sa anak pa'y nga agdigos ita. Nagkuna asaan. Tumakder ka ditan, tamapan ka agdigos. Sa anak pa'y la anak kasagana. Kat, kaano ka nga rod nga agsagana? Inton, Ay, ingkan ko na. di nakpay amumat akaasyan ba ng dungo? Mapan ka, when daw kayat mo ti balunay, Ha? Ha? Awan la sa balin apagpilyan. Iso ang mapan ka. Darasal. Kasan mo nga makadigos ka ang kail? Kat lislis siya mat kadabuyat mau. Shh! Di mo pigsan tamangag ni Anteng. Kuna na nga rin nagdigos ka, ang lislis siya mat tadanaw. Kwarog, di mo pigsaan kunakmay. Kwarog, nalpasan ang nagdigos ni Uncle Mo. Uuwin ko nam. Dakas ti ang gulbud ang kail. Ha? San pa yan tay? San pa yan nakabuyat? Apay akas tati imbagam. Ay damagam man, no kayat na nga umay ti balunat. Nangigmaw? Iwanin. Agdigos ako na. Ipilit yung tumit kay Jack nga ron. Kaya ti agdigos. Ay, una yan. Nagmaya ti angin diti unag ti barangay hall. Kaslada ka digdigos na. Isak day ta kagawad. Timaraki kamot ang digos, Kapitan. Dandani saan ka na bigbeg? Kita ka di da ito'y badaw. Wow, na, kabarbaro Una, ingatang anak ni Banang. Kan nakasapatos ka pa yan. Kapitan matlat ti panaglaglang ako. Sigurado asaan na kan nga uyawan ni Maribanang. Angem da ito'y santi maudi apa nagdigos ko. Na, ay apay ngay. Naglamin. Binantayan na pa ni Banang kabayatan ti panagdigos ko. Hey? Ada siguro igam na abalunat anya, Kapitan. Ay, sigurado Ay na, Kapitan. Nasaysaya at no kanayon ka nga agdigos. Iti kasta, nataer ka latta.
pilit yung lang ng uncle mo nagdigas. Walang tatabadaw. Kat no nagungat ni antik ang nakabantay. Ay, kat medyo na bang lumang nga rodin ah. Pinagsukat na pa yan. Nasayad mo dah. Sige nga raw, itulod na ko ni Jay Ilay ko raw. Sa dino ti papa na medya ilay. Ay, kat ni Jay Sigo dah. Amom lang nga rodin, tamagan pa lang, Mike. Ayun gaya man niya. Sige, lumukan ka ang tatabadaw. Nakitam ni Tatam Abadaw. Kapampanaw daw magkanikwaraw. Nangag ko ngagpaili da ka naw. Agpaili manan. Kawain. Kain amuyaw na natuyang. Hmm. Ada nangag ko atungtungan da ka ni Chip Waraw. Anya dayta. Ada sikreto ni Tata Badong. Nila ang Chip Waraw ti makamaw. Imbaga na dayta. Mapan ka no ag chicks. Oy. Ha? Ha? Makaung-ungetak nga talaga iti dayta nga imbagam. Ay, rumbang ang makaungot ka ana natuyang. Saan anasaya at daytay ang mapaspasama? Iso anas ka natakwatan. No asino ti chicks ni Tata Badong. Maran, adda ni kwarog dito'y balayaw. Adda, Maray. Adda ije kusina. Agur uray iti maluto amakan. Kasaritak ko mamaray, numabalay. Ay, umunag ka, Maray. Ay saanan, urayik langan dito'y ruwa. Dito'y ti pagsaritaan may. Sige, taayabak. Kwarog! Kwarog! Abiyantay. Umay ka dito, itakasarita na kanina na matuyan. Kaming. Aw, apay na natuyang. Nala, panawan kayo pa ay. Sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadong ijay ilay. Ha? Ay, jak mabalin mo ibaga. Tapay asaan, Saan nga rod ka now? mano ayat imbayad na kin ka. Imbayad? Ay, sana ka nagpapabayad. Heh, adakit kwartak dito'y kwaraw. Ay, wain. Baybayadan nak ni Tata Badong nga gulima. Umanay mo't siguro dayto'y limagasaw. Ha? Tapno ibagam kanyak tipod na, wanya, kwaraw. Una na natuyang. Ado daytan. Ang sakbay nga iyawat ko kun kaday to a kwarta. Ibagampay, no sa dinaw ti pangitultulodam kin ni Tatam Abadaw. Ay, di mo ibagbaga nga imbagak nga rod, ah. Saan? Apikit din niya ibagak. Kwa, itultulod ko ijay ayan ti chicks na. Chicks na! Una na. Pero si chicks ko naman. Kaslamat nga minbaro ni Tata Badaw. Kanayon na naka-spotting. Anay ka, anay ko tuyang, hindi na mo pangurin na na. Anay ka. Ouch! Magnaka! Tamapankakin ni Kapitan! Kapay pa lang. I-report ko kin kwa na tang Arabidam! Ibabay nakman na ako na ka. Rombang langan ka! Ayun na yan. Balik! Ayun na. Binitibit mo ba ni Pare Badong? Apay ngay. Ay, sus! Dakal ti basol na kaniyak, Kapitan! Dakal! Ay, amok no anya. Ay, tulungan na buti na paray. Anda nga rudan ni Marituyan, pare. Nagbiro ka pa lang iti sa balay. Ano ngayon ngay? Kapitan, kaya't kong agmulta ni Badong iti 5 ababoy, at kokwak amay. Naa. 5 ababoy. 5 pig. Anya. Kalpasan na, nawayan apumanaw. Yay. Makamang iti biyag na. Ngaman, jak kayatan ngagsublipay ijay balay, ag sinakamain. Ay, sus. Kasalo itag na pare. Ay, tuyang. Ay, saan mo ta? Pakawanan na ka diya. Sana na maulit pa ay. Di na kumamit isinisina. Please. Ay, tatabadong, anya ngay ita. Adda lang arudan asawam, na isam kapayla iti chicks. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon,
Fuji Paklay. Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ng estasyon. Agyaman kay, iting kay panagdanga. Anya tigatangga maribanang. Suka maray. Ne, ada ka dua maray? Iso ni Lilia agayim kaw. Tagabangira barangay. Aya. Hi. Hi. Ne, naimastakan ka ninyo Anya aya tigatangga maray. Suka maray. May saabute. Mabit lang tayo ka. Oh, ataw. Adto'y matibayad ko. Sakto lang dayta. Awan suklinan. Sige. 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 Innakon, mare. Ingkalatan. Di mo kita-kita ang tikan kanan may. Di na ka mula ikan. Nagalasan. Di nakpay inawis ni Marikwa ng amangan iti salad kan pansit akan kanunda. Ay, sapay makapangpanganak mat iti salad kan pansit. Oh, antoy maray, padigwan ka iti salad. Kan nagluto ak pa iti pansit. Ay na. Oh, idisok dito'y lamisaan niya. Ay na, agiyaman naklaunay, mare. Ay, talaga ang makaramramanak iti pansit kan salad kat. Ay, naimbaglaangan tanangtin ka. Wen, maray, adda ngamin insangpet ni badung ko abihaw. Inted ka no ti amo na. Tagimatang da iti ado a groceries. Kat inikanda ni badung kaw, agraman pang salad. Oh, di linuto ko na. Ay, imbag man. Inadok timpadigok maray. Good for tao. Tadwa kayo makin ni Kapitan na mangan. Ay, thank you, maray. Naimbag pa'y ka. Ta saan ka anaimot? Ay na, amumut kanya kun maray. No anda, iparanod kaw. Ngam no awan, di awan. Wen, maray. Nasayaat ka, ako maray. Anya tigatanggam, Kapitan. Ay, kumatangak man iti kape, kagawad ko anang. Nalipatan ni Banang tigimatang idinapan ili. Anya kape, Kapitan. Daytay timplaen jak unay kaya ti 3-in-1. Kapitan, sika mo gayam dayta. Unmari. Umay ka gumatang. Wen, Kapitan, gumatangak man iti patays. Ay, awan lako ka patays. Anya nga awan, dagitaman apatis anak ka-display. Expired dagitan. Ay, expired gayam. Ngam in-display pa lang. Ikatagto into madamdama. Ay na, marikwa nang lakwan nakadeng iti patays. Agluto ak iti dinengdeng. Kemasadutak amapan iti sabali nga istaur. As asideg dito'y ayan mau. Ingka gumatang iti sabali nga istaur. Tadi ka kayat alakwan. Apay adi mo kayat alakwan. Jak kayat alakwan, ti aging babak na nga tao. Ay, mala, inak man langan iti sabali nga istaur. Sige, Kapitan, inak pay. Ay, anya ka diti parikot kagawad. Tadi mo kayat alakwan ni Marituyang. Lastog nga main. Ha? Gaputadan trabaho ni Badong na. Kunamlan asino akabak na nga nun. Sus! Ay, may saka akagawad. Iso asaan arumbang akas tati panunot mo. Mapusurak nga road. Ay, kunak manid may saka akagawad. Iso arumbang may saka amangida ulo iti kapya. Umay kaman mo't padigwan iti linuto ka pinakbut marikwanang. Ado nga min ti linuto. Ataw. Aya. Ado ti karni da ito'y pinakbut kumaray. Isuan na imas. Sige. Sige Tainakbut padigwan ni Maribanang.
Apay, Maray, ado ka din ti kwartam, takanayon ka nga agpadigaw. Adamot basit, amaray. Wen takanayon ka nga agpadigaw iti karubam, akas kalabak nang. Gapo ka day, taado ita ti kwartam, kat day talaag padpadigaw ti araramidam. Ay kwa, mala, bay amaray, tasaan kanton apadigwan. Maudin day tao'y apanang padigukken ka. Una yan ni Marituyang, napanmanan nagpakulaw. San abali tadamot kwartana. Di na pa'y lakot igatang iti si daenda. Ay, kat ado siguro ati si daenda. Uray man, di ornungan na kumati kwartana. Tapno adan to manin igatang na iti si daenda, inton maawananda. Tadi na kat umutang manan dito tersinak. Adan sa kwartada ita. Adda panggadan ni Pari Badong. May sansa kano a helper iti balay tibak ng ijay ilay. Ewan, nadamag ko da ita. Ado kano ti trabaho na ijay kay. Tumulong iti amin a trabaho. Nang runa iti kanayon a panagbiyahe ti amo na. Bak nang ngarod kano ti amo na ani ko siyante. Day tatiga po na nga adda kanayon kwarta ni Marituyang. Iso nga ita, nagpakulot. Ngarod Di na pala orno nga ti kwartana. Mare, masuron ka kade kan ni Marituyang. Wen ngarod, ita lang nga da kwartana. Ngam, kunamlan asino akanayon ama pa ni Jiparlaw. Ay kat bay amlatan Marikwanang. Sana balay, takwartana mo tigastusen na. Sabagay ken awan bibiyang taken kwa na. Tasaan ada tatimang pakpakan ken kwa na. Ay, kat no kayat mo, ingkamot agpaparlor. Maray, iti kasta, saan mon adil-dillawan ni Marituyang? Haguray ka, Maray. Asino ka diti kanunungam? Siya kaday wano ni Marituyang. Ni Marituyang? Ngamen, awan maday nga aramidan naken ka. Ang nagalas ti panagsasaom itiliklikod da. No agsasao ka, kasla na saya ati ugalay. Katwan mate, sika ti maditi ugali na. Ay, si kamat ti masabat ko, Maray. Ay, sabalit lang kami ta. Kas kami, dunya! Wen kapitan, napinta sa kita. Ay, mayat sakit ti trabaho ni Pari Badong dakkel sa ti sweldo na. Saan matkit di aday jay mako na adakkel, kapitan, ngam agtultuloy ti panagsweldo na. Kinsinas ken katapusan. Mayat Wen kapitan, tagawid akaw. Tainak man iluto da ito ginatang ko asidaon mikin ni Badong kaw. Ingkagaro din. Kahit maragsakan para kada kayo kundi Pari Badong. Tamayat itanti biyagyo. Enteng, mangantan. Naimas ti sidaon ta ita. Adobo amanok. Naimbag man ta naimas ti sidata? Impadigo nga rod ni Marituyang. Ado kanungamhin ti inluto na. Di pagyamanan ta. Saan anaimot ni Marituyang? Kanayon na taapadigwan iti anyaman alutuen na, nga uray idi pailaan. Kasta ate kakaroba. Nagpipin na digo. Apay ngay ni Marikwanang. Kanayon kumat apadigwan, ngampulos adinak pinadigwan. Amangan, no basit ti lutuen na? Idi last week, nagluto iti pansit kan salad. Taad da imay agayom na. Angam di nakman la inikan. Kat apag isupay nga adak ijay teresena na. Di nakainikan? Kat wan, di na magnalaeng no anya tigatangag. Di na pa inyawis ti kankanunda iti gayom na. Bayamon. Saan aday ta ti pagsaksakitan tinakma? At iti sidaon, ginataan nga aba.
Katagyaman ak dito yung padigom na natuyang. Nagimas ha? Wen, Violet. Si kalaangan ti padigwak. Tamadi tirik na ni Marikwa ng ama padigwan. Anya? Iso lang arudan ti maikan? Iso pa'y ti maditirik na na. Ay, jakman amukan kwa na. Iso asi kalaangan ti padigwak. Thank you nana. Apag isaw, dumagas inton madamdaman ni Kwarog ang mga ala iti impalundrina. Awi sakton amangan taado mo dahi ito impadigom. Ay, katun Wen kayang Violet. Talaga kaday, a close friend kayo laang kini Kwaraw. Wow, nana. Tas talaga? Tas saan nimat nga ay ayatan ditong galmaysa? Nudikat, close friend kami, talaga? Sayang, mayat kumanoda kayon adwa. Tagkalay sa kayon. Labit, akas to'y tigasat may nana. Ti single forever. Aya, malain na nga rudan, Violet. Imay kalapin na digwan. Ewan nana, katagyaman na ka. Ada si daan ni ka ni close friend inton madamdama. Sa dino, ti papanandamari ba ng kanmarito yang kapitan? Nagkuyog damot, nag-tricycle da itay. Mapanda ka no iti ayan ti amo ni Paribadong, tatumulong da ka no nga agluto. Kasangay jay amo na. Aya, Di namag ko nga ron, no isurot da ka. Ngam kunadamot asaan ka nun. saan di saan? Anya ko ma? Di namag ko pa no apay asaan da ka nga isurot. Ket kunada, di da ka no kayat ti ugalim. Na, anya ko mati ugali, kadi na kayat. Jak na damagan no anya day ta di da kayat. No saan da kayat ti ugali, di saan laang, Dilawan da ti ugali, apay, mayat aya ti ugali da. Sikat ti makasungbat iti day ta. Gaputa na bayag kayo nga agpapagayam. Ay, awan maday nga ugali. Ibagakan ka amarikwanan. May saka akagawan. Ket rumbang asika ti mangida ulo iti kapya. Amirisan ti di da kayat nga ugalim. Ket kasta mati aramidin da. Magsi amiris iti ugali na. Mayat kumano adda mo dito ni Marikwa ng maray. Akas iday, no adda papanakapas kan mapantayo at alaw. Wen nga rod, no sa dino ti papanan ti maysa, mapantayo amen. Mas daawa, taapay ama ditirik na ni Marikwa ng kanya. Dakis aya no padigwak. Agin lalastog kakanong amen, mare. Gaputada kwartam, kat day talaag papaparlor ti at aramidam. Wano day taag padigaw. Kat isumot ti pakaragsakak maray. Iso nga rod mati kunak. Iso asaan ko napadpadigwan pay. Ke naimot itan ni Marikwanan. Jak magustuhan ti inaramid na. Wen maray, nasakit tinakamukan ko na. Tadi naman lainyaw istikan kanon da iti gayem na asalad kan pansay. Idin to tanaki tampay anaga daw. Sa bagay, saan mo't kit di nasakit tinakam ko? Angam, jak magustuhan, tikas dyan nga ugali na. Alabay antan maray. Sigay, ituloy taki din ti agislice iti natin. Pailuto tayong ti pansay. Wen, mare! Uray kas deti ugali ni kagawad ko anan. Makilangan kay lata na saya at akin ko na. Iti anya aga po? Saan akas tabanang? Bakit kayo? Iso arumbang ada kayo ti agbalin apagwadan kadag iti agtutubaw. Ay, makapasair ngamin ti ugali na. Makilangan kayo lata iti nasaya at kan ko na. Tabarang iti kasta nga aramidan niyo ka makaamirais. Laglagi pa makapitan na nga sawam. Isuan nasken amay saka amang idaulo iti kapya. Nalutom da ito'y sigaon, maray. Ay wen, mare. Isagana tan tilamisaan dita paraangan yaw. Tanaparpariir dita apanganan tayo. Wen, maray. Sigay, tawagak ni Violet. Tay naayaban ni Marikwa ng taumay da ditaw. Ala nga rod, mare.
Isaganatan ti pagsasangwan tayaw. Intana nakwanang, agur-uray danana ba ng kanana tuyang? Dagasin ka kanaw, tamapanta iji balay danana tuyang. Apay ka now? Nagluto da kano iti pagsasangwan tayo. Uray siya, karamanak. Tasyakmat nga ruti imbawn da ang mga yabkin ka, nana. Apay alaskan nga umaya. Kastamat ti kunada, nana. Ala, mangrikap kayon dito tirsina yaw. Tamapantayon iji balay danana tuyang. Nasaya atay may kamarikwanang. Pinilit nakmat nga men ni Bayulay. Kayat me nga agsasarita tayo, marikwanang. Kayat me nga agkakapya tayo kuma. Di mi kayat nga adagin nura kada tayaw. Iso ano adaman di mo kayat kada kami kini maribanang. Ibagam ata nakasagana kaming agbalbalay. Nagluto kami iti taraon a pagsasangwan tayo. Tapno agkapya tayo kuma, mare. Ibagam, no anya ti di mo kayat nga ugalay. Uray siyak maray. Ibagam no anya ti di mo kayat kanya. Awan. Siya, ti pakawanin niyaw. Tama di ti ugalay. Uwan, kinapudno na. Namiris ko ama di ti ugalay. Ngamin, limiklik kayon kanyak. Mare, Naku na ni Kapitan nga amerisak ti bagay. Taamang ano adamot madi kanyak. Isong agkidawak iti sore, ta nasaktan kayaw. Naimawt kan nasakit ti panagsasaok. Iso asuri Ayos lang day ta maray. Tadalat ta pagkamalyan tayaw. tinaskan kat nakaamiris tayo. Tapudno ti kunan ni Inteng. Ada tayo ababaket ti rumbang nga agbalin a pagwadan. Iso anasken ada tayo ti mangidaulo iti kapya. Wan maray, nasa umot kanyak dayta ni Kapitan. Malangaraw agkakapya tayon. Mangan tayon iti taraon nga inlutumay. Manipod ita, mayat ko ma tilinangan tayo. Ay, oo, wan maray. Ayos nga raw. Naragsak man ti panaglalangan tayaw. Kasta tinasayang at ngagkukumare. Ala, ituloy yu tinasayang at alinangan. Tapno agbalin kayo a modelo di tabarangay nyo. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan.